ngoba ngithi itulo kugcwele umuzi esimomoza ngempela uphethe neyikhaya awuhle ngina angibhekene nje kodwa ngiyaxolisa emzini ngaba kunenkulumo la ekhona nami engangiphethe kahle uyathandana nempesi inkosi ntatheli yesolezo uhlushwe yini ke wena sukhathele kumasana umpezana angizwanga umpezana mpasi inkosi samnawo ngikhona phela loJobi elobolo lomfana wawukhona impela mkhongo nako umshado yobu kanjani manje kanje cha angikwazi anginalo suke manje nangamaphepha wentombeni mama sukhathele umasana kanjani ngothatha lelida umfake lakhe ikhanda mxoxe lezwane ningakacabangi ima ngekuthi ezobale kumaskandi wakhe zongisho ukuthi phela umuntu ngimthandana mfethu ufuna ukuyazi ukuthi kodwa i-choice yakhe nawe unjani kwenzani kodwa sinesukwazi ukuthi kuyikho lokho esikubuke emabili angithi mina ngamaphepha ngimthandana mfethu yeyibo wesimomoza lobuvu uyokukhipha ufakile uyangazali yabona kuzo zonke lezi insizwa eziyibiza iy'nsizwa khona engengabadalula ngama emini siziyikabane ebusuku sibizwa ngobhebi engqondo engasile mina la ngoba sekuphume yini iyathanda zethu ngoba siyawushaya benjani amadoda athatha isithembu yebo phumela ngomnyango ngoba ngizofuna lo mzini wami wakho umuntu umhlaba wakubonile ngonjoza lakwa ngibubhekene insizwa lana webhekene insizwa phuma ngomnyango ufike uyitshele insizwa ukuthi ngitheye ngintombi eyiningi intombi engenakaleli njengenyoka alo usho kahle phela ubaba wami phuma ngomnyango into osiza nje usithelele nalo baba wakho lokuthi asifuna ukuthi siphile sibone wena usukubanga ikhandlela yebo